Курс валют фучка шлагбаумдабыз достор. Эжем алмаштырып атат. 85'ten алып долларды 87'ten сатат. Рубльди 95 тиындан алып 98 тиындан сатып атат достор. Бұл жердің курсы 85'ten алып долларды 87 ровно сатат. Рубльди 95 тиындан алып 98 тиындан сатат. Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору саламатсыздарбы? Бүгүнкү 5 апрель 2022 жыл саат 8:30 эртең. Бул жерде болсо 85'ten алып кайнар голдду 87'den сатат долларды. Рубльди 95 тиындан алып 98 тиындан сатат. Бул жерде болсо 85'ten алып долларды канчадан сатат белгисиз. Евро 94 сомдон алып 96 сомдон сатат. Рубльди 95 тиындан алып 98 тиындан сатат достор. Бұл досым да жаңа алмаштырып атат. 85'ten алып долларды 87'den сатат. Рубльди болсо 95 тиындан алып 98 тиындан сатат достор. Бұл жердің курсы 85.50'den алып 87.50'den сатып атат долларды. Рубльди 96 тиындан алып 99 тиындан сатат. Şu менен видеоны аяктайбыз достор. Сак саламатта туруңуздар.